Biyag ti tao. Hello! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sapay kumata na salunat kayo kanayon. Kan salamat iti kanayon nyo pa nagbuybuya, kan pa nagdengdengeg, kan nagiti uploads tayo. Kat bayat ti kadayo, ikarimya di kam tumot mauma amang tadlinglingay, wano liwliwa kada kayo. Intay nga ro dandanggan, ti sabali man na napakasaritaan, wano episode, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ne, apay nga dakamutlatan dito'y balay lakay. Saan ka kadi amapan ije balay ti kaanakam? Ha? Itangaal daw ti kasangay ni Lawrence. Saan ka di? Hawan kaya man niya. Saan ka makapan? Adda na pa nagapapana kita. Anya? Sigurado nga do ti tao ita ijalamayan. Ija ti papanak. Amumat apa nagkakampanya ita bakit? Ay katun no day tati ko nam. May mayat ijalamayan ta ado ti tao nga agdengeg no agsauak. Kat sigurado nga ibutos daktaw inton umay nga eleksyon. Kat kumusta nga iti panagsaum ije lamayan idirabi lakay? Ay kat nasaya at abakit imo na nagsao nila kay Roland. Nga madlaw ko asaan nga interesado dagiti taong agdengeg iti bagbagana. Kasta? Nga midisya kon ti agsaaw sika. Ay na! Imasinag amin dagiti tao. Kasta ka di lakay? Nasayaat nga rod. Masigurado tayo ang mga abak kainton umay nga eleksyon. Sigurado na ita bakit? Amumot nga adaw ti akin am mo kanyak. Nalatak tinagan ka diti lugar tayaw, sipot pay. Kumusta nga iti panagkampanya am lakay? Nasaya at bakit? Isto na lang ta sandak pa'y unay nga amutag iti tatao dito lugar tayo. Nangrunay jay ili. Hanya nga ron nga ikat dito'y laang mo't barangay tayo tayan dagiti makamaamukan ka. Oo nga ruda. Isa marik na kakaslaawan tinamnama ang mga bakak-bakay. Ay isaan lakay, di kag panunot iti kasta. Di ka mapukawan iti namnama. Kita man ni Harvey nga anak ta. Tumulong pa'y amang ikampanyakan ka. Adu dagiti mang supsuportakan ka. Iso adi kag panunot iti kasta. Ay, No saan ka man na mapagasatan ita, anya ti ammo tayo. Amang ano inton sumaro no nga eleksyon sa kanturumwag. one maker dia. Tinapatag, saan ka amang daddadaal iti padam a tao? Gapula ang iti dayta. Iso nga araming demlat ta tinasayaa. Agyamanak kada kayo amin kakabsat. Gagayem ken kakabagyan. Kano saan aga pwede suportayo? Saan kumaan na pagasatan? Awan na nyaman na, Sir Brando. Wan, Sir Brando. Ket ka pwede dayta, awisan kayo amin nga umay ije balayin ton bigat, ta ag-blowout ak! O sige, Sir, umay kami. Wan, Sir, umay kami. Agyamanak! Namnamaeg ti yumayo amin inton bigat! Nagasatak at talaga. Nalatak tinagan ko manipod iti lugar tayong aging kaijay ili. Iso nga ado tinangibotos kanya. Wan nga rod lakay. Iso na lang, tasaan mo't asikati number 1. Si Kati Kaudyan. Saan na napatagday ta? Tinapatag, may saak kadagiti nakarwar. Wan matkit di Ay wan gayam. Iso matlagayam asaan nga may dagiti daduma ako kumarik dito'y idi nag-blow out ka. Tanapanda ije balay dala kay Roland. Ha? Roland? Apay na panday jay? Kat naabak mo't day jay alakay? Kat damag ko, nag-blow out lata ka no nga oray na aba. Anya? Agpakalaing man ako nakon. Ha? Amok ti ugali day jay. Agpabida man na.
Ne, si kamot ti masabat ko, manang Lenny. Ay, wen, Banjay. Kasla bulong mat day taimot mo. Wen man, natang day to'y. Napan ko ginatang ija store. Ah, kunaklakit din nubulong tidang lapag digosyo. Ha? Kan, madlaw ko kan ka. Saan ka nakas itisigod at tunggal masabat ka, kat nakaisam kalata. Ita, saan matan? Nakadumog ka pa'y amagmag na. Ne. Sa bagay, kasta talaga siguro ti epekto ti panakaabak nila kay mo, ide-eleksyon. Ne. Saan mat? Okay la kada kami ti pan nakaabak ti asawak, Banjay. Ay, pasensya ka na. Ngam ibagbagak laeng ti mapalpaliiw ko, manang Lenny. Agsasaruno maten dagiti matmatay dito lugar tayo. Bakit? Wen nga rod ay sa bagay. Pasigmot ngamin alalakay kan babakit dagi jayan. Nagasat nga ron dagijay ta naabot da pa iti kasjay at awenda. Wen nga rod ay nasapay ko mata pumaot mo ti panagbiag talakay. Ala nga ron, sapay lang kumatagas ta. Agrubuat ka nga ron tayong tamanan tumulong ijay lamayan. Sige, lakay. Amom, napan kami ijay lamayan idirabi. Ay na, nagpintas ti mensahe ni Sir Roland sika. Kasta ka di? Wen, tunggal mapan kami kadananang ijay lamayan. Adalat ta ni Sir Roland, kanti asawa na. Makadlawak nga ron. Jak pa'y pulos nakita nga imay si marungkar ni Sir Brando ijay. Anya? Siguro, idilaang panagkakampanya asumar sa rungkar tunggal adda matay. Itatanalpasan, awanan Aggaraw tulaang no umada ni manin ti eleksyon. Wen nga rod Saan mo't gaya man nasaya at ti ugali na? At least, amutay to no sumaro no. Kan damag ko ang nagrigat gayam amaasit kan no may papan ititulong. Lakay, last night gayam ijay ayan ni Nanay Sing. Saan ta ka di amapan? Saanin bakit? Nabanuga ka naggapu ija resort. Amangan ngamin no adda maipagada. Sapay manula ang abulan tinapalabas manipod iti eleksyon. Katibagada lang tatibagada. Nalpas matin ti eleksyon. Apay, may sublida pa no bilang laang. Sa bagay, So may sa sigurado nga daijay nila kay Roland. Kasjay ti paglayngan daijay alakay. Nagpipintas dagiti mensahe na ti sangwanan dagiti tatao. Kinapudno na. Saan mat anasaya at ti ugali na kahit? Iso nga rod anaabak. Apay akasta ti lang ang mamasabat ko insan dina. Kasla makaungungot ka. hay! Saan akas lang insandona? Talaga ang makaungetak. Apay. Gapo iti dayje abrando. Ha? Ni Sir Brando ti ibagbagam? Ay na, saan anas kan nga awagan iti sir dayje ang tao? Makapasuron at talaga. Apay ngamin. Kita aman to ibado ko. Magmagnaak ijay kalsada. Idi kwan, linabsan nak. Ngam kaslaing gagara na nga impag na ijay ayan tipitak jelugan na. Iso ana parsya kanak itipitak. Ha? Aniya? Apay dagita bagas nga ikilkilom. Bakit? Kana adapay kawas nga ingkargaw miti supong. Ay, kwala kay. Ipantay ije barangay hol inton malam. Imbag lang nga inayon da nga iwaras ka dagiti apektado iti bagyo. Ay, huwag nga peso. Naibaglayan ta na panunot mo dayta. Nala, aginanaka nga roden. Kalpasan na, tulungan nak dito araramidag. Tapnumal pa saging gainton malam kat maitulod tamutan. O sige, sige. Mapit lang nga ron ta tulungan ka. Lakay, nagapuak ije store. Nalabsak dagiti tattao ije barangay hall.
Kahit, Makumikom da ang mga isagsaga na kadagiti relief goods. ay, bay amlat ta ida, ah. Di mo pa kibibiyangan ti raramidon da. Apay numapantamot tumulong. Di ka di madanagan, awan ti maibaga dagi jay. Lakay, manulaangan abulan ti urayan. Eleksyon tumanan. No kastoy akanayon, ibagalakit di dagiti tattao adi mo amo ti tumulong. Kalpasan ang nagtalagdakin ka. Ang mga nudida kanton ibutos inton umay nga eleksyon. Sana mapasamak day ta. Ado dagiti gagayim ko adakkel ti panagtalagdakan niya. Nang runa dagiti agtutuboy ta. Isu nga oras sa anak paikat nga agkampanya na masigurado ang mga bakaktaw. Ay na, naimbag kayo pa'y kini Sir Roland, Ma'am Lenny. Tunggal adda aktibidad dito barangay. Adda kayo lataan tumultulong. Ha? Ngamda Sir Brando. Awan pa'y napuutak nga imay da timulong dito barangay hall. Ay kat, amang ano da pa kakumikumanda. Adi na. Ay na, madam. No addaman pa ka kumikumanda. Rumbang kumalata nga umay damot tumulong. No di da kayat timangtad iti kwarta kas tulong da. O di tumulong da kumamat nga umay agrepak. Nagadumat tinaskan ang mairepak. Nala, husto, hindi na. Kabailan tayo dayta. Malpas tayon tulat ta. Sa bagay matket di, Ma'am Lenny. Nay, si kamat gayam ti masabat ko, Mang Roland. Dandani di ka nailasin na. Nabasa ka. Nagkapam, siguro napan kay manan nagpakabayani di barangay hola niya. Urek tudto daw. Anya, saan mo takasta, Brando? Kinapudno na, napan kami timulong. Ngem awan ti kayat asawente, ipapan mi sa jay. Ha? Tigit di ko nam, napan ka manin nagpamarangan na sayaat. Mangnamnama ka, ngay butos da kadagiti tao, inton umay nga eleksyon. Anya? No di da ka kayat dagiti tao, di mo ipilit tabagay, at dalay nga marigatan ka. Kan may sa agsakit lang tinagamaw, no saan ka manin ang mapagasatan, inton pa nagbubutaws. Lakay, umanda ni man ng eleksyon. Well nga, Rod, Kasanon nga no saan ka man na makarwar. ay ket aklunig talaga kasta. Mga bakak man wano saan na ayos lang kanyak. Awan ti problema iti dayta. Congrats, Tata Roland. Agyaman ako na iha. No saan naga pwede suportayo. Sana ka napagasatan nita. Awan anyaman na, Tata. No para kanyak. Da kayo tirumbang nga ibutos. Saan kat akas iti daduma. Ano mapagasatan dan? Kalaat matin ang umato ti panagkita da iti bagbagida. Ha? Dayta ti ba nag-ajak nakita kada kayo, Tata? Idi na palabas nga eleksyon, naabak kayo. Ngam nagtali na idlat ta ti kinaimbagyo kadagiti tattao. Agyaman akiha. Agam, nasaysay at matlaing ti napakumbaba ka na yun. Kensan ko nga ugali, ti mangtangsit, iti padak ka tao. Ay na, Jack ni namnama asi ka ti number 1, lakay. Ay na, nakaragragsakak para kan ka. Oray siyak bakat, jak may't namnamay nga agtalag dagiti tattao kanya. Ay na, gapuday tayo ti kinaimbag mo. Isu tinakita dagiti tattao. Awan siguro, ang para kanya mga bakak manuwan no saan agtali na idlatat ti kinaimbag ko. Tumulong aklata, kadagiti agkasapulan nga aging gaiti kabayla. Salbag kit di kastoy. Lakay, di ka kumamot agungat. Aklunan tay latan ti pan nakaabak mo. Anya ti ammo tayo.
Amangan no inton sumaruno, kat si kamot ti mapagasatan manen. Tumultulong ak, met. Araramidak met ti amin nakabailak. Ngem apaya namin pinsan anapukaw ti panagtalagdagi ti tattao kanyak. Lakay, panawin mo't siguron tapno amirisen ta dagiti bidot na iti kalabas. Oh, anyat kayat mo asawan? Manipod na pagasatan ka iti kalabas nga eleksyon. Aklo naman kan saan. Ngimato ti panagkitam iti bagim. Ha? Nakunam itay at tumultulong ka. Ngam kinapudno na, saan? Tunggal adagkid daw iti tulong. Saan mo nga ikaskaso ita? Iso nga anya nga'y tinamnamaan tayo. Nakitan dagiti tattao dayta nga aramid mo. Mabayagan na napalabas ti eleksyon. Ngem nasakit pala tinagam ko ngaging kayta. Apay anila kay Roland tinangabak. Lakay. Ayos lang kumano na abak kami adwa. Ang makita ngamin kat limas tugmeten kapulang tanangabak. Kat isupay ti number 1. Ala, husto daytan lakay. Idi na palabas nga eleksyon, naabak ni Mang Roland. Awan apulos tinangag mo asakit asarita manipod kan kwa na. Datapay kit di ko matirumbang nga agkid daw iti pamakawan kadakwada. Gapo iti nasasauta idi kontra kadakwada. Anya? Kas naunay ti paggaak mo, gapo iti pan nakaabak na iti. Kan aklunak nga oray siyak. Pinagsasawak ni Manang Lenny. Ngam ayos laeng kan kwa na. Ayos laeng ti pan nakaabak da. Ket ita ta si katinaabak. Wagas siguro dayta, tapno makaamiris ta. Na, itaman ba yan na lagip mo ti umay sumarungkar dito'y balay may brando? At nakati ibaga mating ko. Akwa, umayak ko magkidaw iti pamakawan kan ka. Kada kayo, asan ka pamilya? Ha! Gapoy ti pan nakahabak ko. Namiris ko dagiti saan na nasayat ng nararamid ko kada kayo iti kalabas. Kansaan lang da kayo? Kadagiti tatao. Huh! Aklunak, naglablabasakan ka, Manong Roland. Ado dagiti na ibagbagak asana na sayat. Inuy-uyaw kayo iti. Gapoy iti pan nakaabak mo. Pagbababawyak dayjay ita, Manong Roland. Katsapay la ko ma. Mapakawandak. Amang Brando, kasi ti ka na yun ko nga ibagbagay ti kaduan. Panagpakumbabalat na ti kang runaan. Iswa, di ka matanagan. Ta mapakawanda ka. Saan mo napampanunutan tayo dyan? Ading ko ta napalabasin. Agyaman akmanang. Talaga anak asing singpat kayo. Da kayo tirumbang agserbi. Tapagwadan kayo, Manong. Di ka agpamarang anasingpet tapno maalam laeng ti simpatya dagiti tao ken ka. Taam mo ti Diyos ti ada iti kaunggan ti tunggal tao. Isu ano asino dagiti nasaya at ti panagpuspuso na isu danto ti italuna. Bueno gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.